سالك درباس بو و نظیره هیج بو کره خودگری و شیناوی بردوام دکه گو یک جه قربانی کمکجیا سویدای بو لگوری راپورک نتون یک بویی تندوتوجیا لسویدای دی تیرمها 2025 ده بو سدما کشتنا زیدتری 1700 کسان گو 1342 جوان درزی بون و نزیکی 100,000 کس جمال خواه کوچبر بون. دایکا غمگین داخواز دکه گو کسن ایریشی سویدای کرن ورن جزا کرن. وقت ما سقط النظام گاوا رژیما اسد کت کره من یکم کس چوشامه دا کو آلیکاریا وان بکه. از خمگینم کو او چو آلیکاریا وان بکه لی پاشه وان او کشت. از بانگ لهر مروف آزاد لی اوروپا سوریه و هر دوره دکم کو جبو جزا کرنا وان کسین کو به هوانه ایریشی سویدای کرن آلیکاریا ما بکن. گلو سوجه خلک سویدای و درزیان شو چیه؟ سووا للدروز دنوزده تیرمها 2025 ده هزک حکومت دمکیه سوریه خوندکار زانینگه انیس الحرفوش لگند دیر شعیر لگندوار السویدای گرتن. دایکاوی مؤمنت بیجه گوش مافیوانه گوچارنوس و جهوی بزانبن. أنيس طالب جامعة أنيس خوندكارێکی زانینگەهێ بوو من ئەو لەسەر ئەخلاقین باش مەزن کردیا و سێ مەهما بوو کو خوێندنا خۆ تامان بکە ئەس دەخوازم وی ببینم دەنگی وی ببهێزم و جهێ وی بزانم مافی هەر گرتیەکی هەیە کو بە ماڵباتە خۆرەتێکی لی بکە ئەم دەخوازن بزانن کوڕێن me bi çi tawan û çi sûc hatine girtin لهالطفيلة يعني دانيال خورتكي درزية قول ولات إمارات عربي كاردكا وبري دسبيكرنا تندوتجية سردانا سويداي دكر دايكاوي دبيجا قو أوصالك بري لقل دو بسما من خواه هاتيا قرتن وانجي هن قرتين قو هاتنا بردان ناس کرن قو أو دي قرتيقها عدراي دنا ئەو و پسمامین وی ئەنەس و ئەشرەف هاتن گرتن ئەف ساڵەکە مەژوان تۆ ئاگەهین نەگرتیە هەنگرتیên berê ji me re gotin ku ew li girtîgeha Edranê lê me nikarî bi wan re têkilî bikin kurê min sivîl e û li îmaratên Erebî bû ew serdana Swêdayê dikir dewletên garantor milletên dilovanî û raya giştî li ku ne em zarokên xwe dixwazin salek derbas bû ma divê em çi qas hêj di vê êşê de bimînin. رابورا نتون يقبوي هزن حكومتا دمكي دقل چكدارن عشيرين عرب بن بيكرن برفره ان ياسايا مروفي وين مافن مروفان آناف نتوي لدجي سيفيلين درزي دناف برا 14 و 16 تيرمها 2025 ده لپاريزگاها سويداي تاوانبار كر دناف ده كشتن اشكنجه بنچاف کرن دست دريجي لسر جنان و تالان کرن. ایوان حسیب دنگ امریکا